Haga jingla kai Serie A pring ke Juventus Persia ika Como. Haba fai shang dengan jingla kai ke Como kalau khur kan am job. Hadin magalala ban Pynliem ke Juventus da Arlanon. Haga wai par ke jingla kai pring ke Lecce Persia ika Inter Milan. Haga dengan jingla kai ke Inter Milan kalau khur kan am job. Hadin magalala ban Pynliem ke Lecce da Arlanon. Haga jingla kai Bundesliga peringkat RB Leipzig Persia ika Dortmund. Haga nega jingla kai baro arteligi ken hun kia kai damar argul hadu bukut ke jingla kai. Haga wipat ke jingla kai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia ika Eintracht Frankfurt. Haba pai shag nega jingla kai ke Bayern Munich kalau khur kanam job. Hadin magalala ban Pynliem ya ke Eintracht Frankfurt dan Laila R. Bada haga nega jingla kai uharikin lo ya ban tiap argul naga benta ke Bayern Munich. Haga jingla kai La Liga peringkat Atletico Madrid Persia ika Espanyol. Haga nega jingla kai ke Atletico Madrid kalau khur kanam job. Hadin magalala ban Pynliem ya ke Espanyol da Saula R. Haga wei par ke jingla kai La Liga peringkat Osasuna Persia ika Real Madrid. Haba pai shag nega jingla kai ke Osasuna kalau khur kanam job. Hadin magalala ban Pynliem ya ke Real Madrid da R la kawai. Pari aga gol penjob ke Osasuna kalau yo ban temp. Hashwa ban kod ke jingla kai kata ke Minit ke bakandai peu. Baleng bangan ke nam rem ke Real Madrid kala abad hiar biang syaga kerdan ke arah ke miyak poin lada ke Barcelona ke job ke jingla kai ke Banuan. Haga jingla kai Saudi Pro League hapring ke Al Hilal Persia ke Al Ittihad. Haga nge jingla kai baro arteli kel hun ki kai tamar shigul ada bukod ke jingla kai. Haga wei par ke jingla kai Saudi Pro League hapring ke Al Nassr Persia ke Al Hazm. Haba pai syaga nge jingla kai ke Al Nassr kalau khur ganam job. Hadin magalala ban Pynliem ya ke Al Hazm adu saulanot. Badhaga nge jingla kai Ronaldo liyo ban tiap argul naga benta ke Al Nassr. Baleng bag nge jing job ke Al Nassr kalau kiu biang syaga kerdan ke meningkong hakami ikhing poin.